evo ovako, naravno mi se poznajemo, radimo zajedno na eventima, međutim evo za naše drage posjetitelje King Crossa, možeš li nam se predstaviti i zapravo reći u ime koga si ovdje danas s nama? Dobar dan svima, ja sam Vesna Dučkić, diplomiranica na nutricionizma, nutricionizma. Imam svoje savjetovalište Nutrivex koje se bavi izradom planova prehrane, kako za ljude koji su u fitnessu, u sportu, tako i dieterapijske programe za sve one koji su zdravstvenih problema, a danas evo sam ovdje da kažem nešto o važnosti prehrane za djecu koja se bave sportom. Pazi ovako, meni je zapravo interesantno da se mi općenito dotaknemo prehrane vezane uz klince i klinceze, zato što, kao što sam rekla, imamo poražavajuće statistike i upravo zapravo u problem sa pretilošću djece predškolske dobi. Dakle, to je stvarno rano. I kasnije, recimo, znam neke programe u školskoj dobi, dakle, prvog i četvrtog razreda, koji su pokušali biti provedeni u školama, međutim nisu dobro prošli, a vezani su uz zdravu i uravnoteženu prehranu, a čak su i roditelji pružali potporu. Znači da nismo dovoljno educirani. I sad, evo, kreni od početka. Na što bi se trebala obratiti pažnja kada govorimo o prehrani za najmlađe i čemu u stvari mi trebamo djecu učiti od najranije dobi? Ovako, prvenstveno znači je bitna ta edukacija roditelja, jer dijete ne može samo zorganizirati svoju prehranu i tu zapravo i nutricionisti, pa tako i djelatnici škola i vrtića bi trebali zapravo educirati roditelje o važnosti zdrave prehrane. Jako je važno djeci osigurati redovite obroke, jako je važno naučiti zbog čega je neka namirnica zdrava, što to ona sadrži, zbog čega je ona kvalitetna, kako će im ona pomoći u rastu i razvoju. Roditelj je taj, a onda je trener, ako se naravno dijete bavi tjelesnom aktivnošću, koje mora skrenuti pažnju i nekako potaknuti dijete da zavoli zdravu prehranu, da zavoli voće, da zavoli povrće, da zavoli zeleno na tako, puno zelenog na tanjuru, što više bolja, to bolje. I zapravo jako je dobro na tome raditi kroz igru, znači ne to nametati djetetu kao nekakvu obavezu, nego se igrati, servirati na zanimljiv način, za puno boja, puno raznih oblika, poticati dijete, da dijete sudjeluje u kreiranju samog svog tanjura i jelovnika, jer je to onda u biti kroz igru i edukacija i naravno onda ona koristi naučeno zdravo jesti. Evo ovako, krenimo redom. Što se tiče obroka, koliko je preporučljivo obroka imati dnevno, evo za ne znam, klinci, opet ćemo se vratiti na tu predškolsku dob i početak, recimo, prvog i četvrtog razreda. Pa svako dijete trebalo bi imati barem, znači, 3 glavna obroka i 2 među obroka. Dobro. Ukoliko se bavi tjelesnom aktivnošću, onda se tu preporuča i veći broj obroka, znači to može biti 6 ili 7, ovisi znači koliki je intenzitet eventualno znači samog treninga, da li je to nekakva natjecateljska znači skupina djece ili je to samo onako rekreativni sport. I onda se tome u stvari prilagođava sam broj obroka, da li će biti, što će biti servirano zapravo prije samog ili nakon treninga. Što se tiče slastica, djeca ih vole, čak znam slučajeve gdje recimo se roditelji brinu oko prehrane i ne daju slastice djeci, međutim djeca iskoriste priliku i kad dođu negdje drugdje pojedu ih jer žele im nešto hvaliti. E sad, koliko dati djetetu slastica da to bude umjereno i u nekakvoj prihvatljivoj mjeri, ja znam kako reći. Pa ne bismo trebali baš striktno ograničavati djecu u tome, znači moramo dopustiti da nekada pojedu i nešto slatko. Ono što je jako dobro je i tu pokušati im onako približiti orašaste plodove, suho voće, slastice napravljene kod kuće, znači zdrave slastice sa medom, recimo. Recimo imaju zdravi zobeni keksići koji se kod kuće sa bananom mogu napraviti. Da sad pitanje je u stvari koliko mi idemo liniju manjeg otpora, pa damo nešto što je možda nezdravo gotovo, ili ćemo se uistinu posvetiti tome da nešto i sami napravimo, da je zdravije i da u konačnici dobro za našu djecu. Tako, trebali smo zapravo tome posvetiti. A što se tiče samih konditorskih proizvoda, tu bismo
što je korisno i zdravo. Ako mi ćemo to nikada jasno ponavljati još puta tijekom današnjeg dana, jer ideja je zapravo da svi posjetitelji koji dođu ovdje sa djecom čuju o čemu mi pričamo i da dobiju zapravo neku korisnu informaciju za koju se nadam da će poslužiti kasnije u životu i da će se stvarno osvrnuti na to, jer kao što sam rekla, podaci nam baš ne idu u prilog, ali s druge strane malo ćemo se dotaknuti i prehrane za odrasle. Dakle, dragi moji odrasli, svi vi morate krenuti od sebe u slučaju da želite educirati svoju djecu i prenijeti nekakve pozitivne životne navike na njih. Pa evo da čujemo sad ljeto iza nas, pretpostavljam da su se ljudi na godišnju malo umorili, opustili, prepustili nekim hedonizmima i užicima. Međutim, sada se vraćamo u neku našu kolveću i trebali bismo početi razmišljati da ne možemo biti kampanjci, ne možemo, ne znam, se baviti svojom prehranom i djelovježbom od mjesec dana prije mora, već da trebamo krenuti sada i zapravo cijele godine živjeti zdravo. Što jesti? Jesen je, jesu to neke namirnice, neko sezonsko voće, povrće, na koji način se vratiti u taj neki balans, tijekom ljeta je sigurno može biti disbalansa. Uvijek je preporučeno da jeste sezonske, da pače, znači zato što em nam je povoljnije, em nam je dostupnije i svakako ako smo sa ovog podne zdravlje. Sad je idealno vrijeme zapravo da se vratimo svom uobičajenom ritmu, da se vratimo treninzima, da se vratimo, da vratimo tu energiju. Bilo bi svakako dobro da uvedemo red, da uvedemo glavna obroka, kvalitetno izbalansirana, znači da pazimo na unos svih nutrijenata, i proteina, i masti, i ugljikohidrata, njihovim odnosima. Također, znači da ne zaboravljamo na rehidrataciju organizma, znači da vratimo tijelu tekućinu, da vratimo sve vitamine, da vratimo minerale. I za koliko sati na večer ne smijemo jesti? Pa to je ovako dosta ovisno o tome kada idemo spavati. Recimo, nakon 8 navečer ne bismo trebali, ali neko ako baš ide u ponoć spavati, onda ajde. Da ne možemo prije spavanja onakašno poslije večki malo do frižidera, pa malo škitnut šta ima, pa malo ukras nešto. Dakle, čuli ste svi, iza 20 sati nije preporučljivo ništa konzumirati, jer naprosto do 20 sati, tako je, vi ste se zapravo smirili malo, aktivnosti su sve iza vas, primirili ste se, usporit će se metabolizam i kraj priče. Kraj priče, da, ne bismo baš trebali, zato što je samo probava će se tijekom noći sporiti, ako smo imali mobilan obrok, baš neposredno prije spavanja, onda ćemo se to opteretiti i naravno uzrokovati deblje kod onih koji imaju sklonosti. Sad, još jedno pitanje. Puno ljudi kaže da on ne jedemo na večer voće, nije preporučljivo. Je li to samo neka fama ili je to istina i ako je istina, zašto? Ovako, voće bi bilo bolje jesti kroz prvi dio dana. Zašto? Zato što znači, bolje ćemo ga iskoristiti, zapravo bolje ćemo njegove nutrijente, znači sve vitamine koje sadrži, iskoristiti upravo onda kada u probavnom sustavu nema već neke druge hrane. Prema drugom dijelu dana, već smo jeli, već smo pili, znači našem organizmu, želucu, crijevnom, cijelom probavnom sustavu već je velika količina hrane i slabija je apsorpcija zapravo tih nutrijenata iz samog voća, znači kroz taj drugi dio dana i ono može ometati probavu. Zato bi ga bilo osnovno je bogato fruktozom, fruktozom su se tako šećeri naše glikogenske rezerve bolje je obnoviti kroz prvi dio dana. Ima ljudi kojima odgovara voće i navečer, jednostavno imaju takav ritam, takav metabolizam, pa im se ne bi smjelo zabraniti, da tako kažemo, ali kroz taj prvi dio dana svakako preporučljivije. Eto, dragi, to je puno korisnih savjeta već na samom početku našeg druženja. Stoga, dame i gospodo, mame i tate, draga djeco, nemojte šetati centrom, a da niste došli ovdje kod nas ispred Decathlona, jer ovdje ćemo tijekom današnjih i sutrašnjih dana saznati mnoge korisne informacije i nekako vas želimo na taj način potaknuti da promijenite životne navike na bolje. Usput ćemo naravno